وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. و یاد بکنید همه وحدا که گوشت موسیٰ گوتی قوما که او منی قوم یاد بکنید اللہ همه نعمتاں که شما سرے کتگند وحدی که یہ جوڑ کت شما تها پیغمبر و کتی شمارا بادشاہ او دات شمارا همه چیز که آئیے نداتک ہچ کسد رائیں جہان تها گیشتر پیغمبر بنی اسرائیل بتگا شانی تها چا عیسیٰ علیہ السلام رند پیغمبر آئیک بند بیت عیسیٰ علیہ السلام آنی تہے گڈی پیغمبر آخری پیغمبر دراہیں پیغمبرانی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چا اسماعیل علیہ السلام چکن و ماسگان انت. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. او منی قوم مان رچت ای پاکی زمین نے تہا کہ اللہ پشما نے بیشتا کتگ و پر مطرت پشدیانش میں تاون بار بے چپاکی زمین نا شام و فلسطین علاقہ مرادا کیا پیغمبرانی جاگا بیتگا و اللہ سبز و شاداب کتگا یعقوب علیہ السلام میں جاگا شاما و آہمود نندو کا رندہ وحدی کی یوسف علیہ السلام مصر بادشاہ و کماش جوڑ بیت گڑے یعقوب گولا ڈلوگ مصر شو و حمود جہمنند بیت و شام شیلکو گڑچہ ہما وحدہ بگردہ موسیٰ علیہ السلام زمانگا بنی اسرائیل حمود جہمنند بیت فرعون بٹگر گو نیست و نابود بھی اگر رند موسیٰ علیہ السلام ہوتی دیم پا اللہ حکمہ گو پت پیر کی سرزمین نکو کیا وحدہ اودا عمالقہ نامے قوم واجہ و کماشا اسکے بہادریں زوری مرد میں تھا موسیٰ علیہ السلام گو تی راج قوم اگوشت کے ای ملک اللہ پا شما نبشتا کتا اوشی پا دلیں حقدار شمائے پمشکا بیایت گونشانہ جہاد کنے اوشاں چے ملکہ در کنے اللہ کمک گومائیں بلے قوم ہچ وڑا پا جنگا آمادہ تیار نبی چا اللہ کمکا گیشتر قوم ترس شانی دلانشتگا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. گوشتش کہ موسیٰ بے شک ای تہا یا قوم ہست سرکشیں وما ہجبر پترت نکنے ای تہا داں کہ آ چاودہ در میں آیا نیاگاں در میں آیاں چاودہ گڑا مان دیں. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. گوشت دو مردما چا ہمایا کہ ترسن چا اللہ احسان کتگا تا دوین انسرا کہ پترت آئین سرا چا دروازگا نواہدے کہ ہنچو کہ شما یہ تہا پترتے شما گیش بے و یوکا اللہ سرا توکل بکنے اگر شمارا ایمان ہست. ای تیوگی قوم تہا سجے قوم تہا موسیٰ علیہ السلام حبر زیر ہمیں دوئیں مردم تا کہ شاہ یہ ہمراہ داری کو و بس. یہ دوئیں نام موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون و کالب بن یوقنا بیان کو تک تفسیر ابن کثیر. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. گوشتش کہ او موسیٰ ما ہجبرانی ہجبر ای تہا مان ندیئیں داں آہمی تہایانت نبوروت تو اتے پرورتگار جنگ بکنے ما ہمدہ نشتگیں. موسیٰ علیہ السلام قوم پحک بزدل بھی وانچہ جنگ کنگا جواب دا کہ ما جنگ کت نکنے ہاں اگر ترا اتے پرورتگار جنگ شوق ہست گوڑ شما بروے و جنگ بکنے ما سیل کنے
बल वहदे के वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर साहता च सहाबियां शोर गे गुड़ आया गोश्त के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात्र हमा जवाब नदी के बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम अदात बल्कि माते हमराई हर हालत जिहाद कने। सही बुखारी हदीस है। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफ्रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। आई अब्ज़ मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त के मनी परवरतिगार मना दस्तरस्त नेस बगैर वता उति ब्राता निदीरी बिकन में दरमियाना और नाफरमानी कौम दरमियाना। वहदी के मूसा अलैहिस्सलाम च कौम पहक ना उम्मीद बित गुड़ दुआए कुत के अल्लाह मैं गो कौम दरमियाना फैसला बिका और मारा यानी सज़ा तहा हूर मका। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनतन यतीहून फ़िल अर्द फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। आई अब्ज़ अल्लाह फरमान कुत की ज़मीन हराम कनक बितानी सरा 40 साला सरगर्दान बंद ज़मीन तहा नि अफसोस मवर नाफरमानी कौम सरा चई हाका तीह नामी जागह मुरादें बिजदा 40 साला अल्लाह ए पाकी सरजमीन आनी सर हराम कुत के नेमत वशी हस्ता वो औदा आया दाखिल बितना को दा 40 साला हमें जागह जलील और रज़ुआ बिता 40 साल रंद नी हंची हालत जोड़ बीत के आया औदा शुत को